Maya pa abak po kaya kayungan, kapanyawsan ka rin kakasal, at syutana po king kapat ng Domingo ning karaniwan na panahon, pakiabetala king banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Legion of Mary, CWL, Catechists and Holy Face, Ray Calaguas and family, John Genuino and family, Melbert Garcia, Mr. and Mrs. David and Nancy Wirtz, Miklat family, Richard and Chona Yumul, Ninfa Agapitoong, paraking manawang pamaglakbe dari Mr. and Mrs. Temi and Tita Lansangan. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Ria Pangilinan. Para king malagwang kapaldanan ng Irene Tolentino. Pakiabetala naman po rin kapatad tamong Meyango Nabie, Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita, Alejandra, Lambert Carlson Clarence Ariem, Brigida at Ricardo Torrio, Andres Fermin, Noel Torrio, Milagros Magno Comande, Carmelito and Gliceria Limieux, James Harold Limio, Corazon Sigua, Joven Jala, Alberto Miklat Sr., Alberto Miklat Jr., Francisca Miklat, Julianito and Candelaria Lozada, Dennis Lozada, Patrocinia Salvador, Glicerio Capinding, Esperanza Reyes, Romeo Bartolo, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po ngeni at makyabeng ikanta ing dalit a pamuklat.
Bella. Kota kabit dala mo. Kilagyuning igpampoy nga na, kampoy banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ko, antimuri. Kinapungini king kapat ng Domingo, naning karaniwan a panahon. Itangan manuntun tamong tula, ampong saya, king kikatangbi. Pero, panuntanan taya, iti ketingmu king yato. Ing tunay tula, ampong saya. Ya pinitang bibye na kikatamo ning Ginoo. Potang itamo, tutoparantala, ring kayang kaburian. Katang Ebanghelyo, damdamantala, ring Beatitudes, o ring pangako na ning Ginoo. Karetang sablang tutuki, king kayang kaburian. Sisyan talag rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ayu Eucharistia. Ginoong Yesus, kalulo ka at patula, gawan mo kaming migit kawangis mo, Ginoo, pakalulo. Gino, pakalulo. Yesu Kristo, mamukalub at mapagkumbaba, gawan mo kaming migit kawangis mo, Kristo, pakalulo. Kristo, pakalulo. Ginoong Yesus, pepasakitan da ka, makanyan man alakang bulat, gawan mo kaming migit kawangis mo, Ginoo, pakalulo. Gino, pakalulo. Diyos, sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Madaming electric fan, matula. Kaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran, poporyan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka, poporyan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Karing taong kayang kaluguran, poporyan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka, poporyan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Igaya king Diyos, igaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa bahanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas banwa. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, ing anak mong Jesus, biryan mong mayakit ing maluka ka, mamu at mapagkumbaba, mapamakalulo at makatuliran, meto nga malugod king kayapan, gawal mo kami ng sanang maluka at malaya,
Busan mong makirami kami, kareng malungkot, dumanok at kamu, kambining pamagdulap king matampa at matulid. Gawan mo king tapat at malinis sa puso. Manalakad daklat, king kayapan, papunta king metong at metong, pangkamtan mi ing tula mo. Iti aduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Sepania. Magbalik kayo king Ginoo, ikayong mamulob kete king bansa, amamin to karingkeyang utos. Daptan nyo ing matulid at magpakumbaba kayo arapanan ning Ginoo. Mapalyaring aligtasan nyo ing parusa kingaldo nung kapilan ipakit na ning Ginoo ing muana. Lakwan ko lakarin ding tawong may pasakitan at mapagkumbaba, alumapit ka nako, ban manyawad sao. Ding mitaga ng memalen ng Israel, enala dapat nanuman marawak keno paman, ni enala magsalitang kalaraman o maglinlang. Mipaalala at mipanatag akabilyan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad na rin alanang aliwang panaligan, nunemo in Diyos, uling miyabela karing pagaryanan ng Diyos. Mapalad la ring alanang aliwang panaligan, nunemo ing Diyos, uling miyabela karing pag-aryaning Diyos. Ingkino tapat siya kapilanman, otang mamatulya, papanikya karing malulupit, at pagpiyang pamangan karing tanupan. Ingkino ya ing mititimawa karing pihag, pasalano mata ring pulag. Babango no ring mebiku, kalugurano ring makatuliran. Ingkino ingatano ring tayuan. Mapalad la ring alanang aliwang panaligan, nunemo ing Diyos, uling miyabela karing pag-aryaning Diyos. Sa saupano ring mebalo at mingulila, dapat ting balak na ring marawak, nilipunana. Ingkino mag-ari ya king kapilang paman, yung Diyos mo o siyon, mag-ari yang alananga, puryan niya ingkino. Mapalad la ring alanang aliwang panaligan, nunemo ing Diyos, uling miyabela karing pag-aryaning Diyos. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat ning Apostol Pablo karing tao Korinto. Ngeni kapatad ko, ganakan yu ing kaya kayong kabilyan, inyang inaos na kayo ning Diyos. King paglalawe na ning tao, mapilan lamo kaya kayo ring biyasa, mayupaya, o matas akabilyan king sosyedad. Lipat na niti, pinili na ning Diyos ing bibilang dang kamangmangan ding tao, ban pakarinaya na laring biyasa, at ing bibilang dang kainan ding tao, ban ipakarine na laring mayupaya. Pinili na ning Diyos ding alang kabaldugan king yato, ding pikakasamanda, at ding alang ulaga, bansirana itang isipan dang maulaga ning tao. Inya, alang ninuman ang makapagmaragul arapan ning Diyos. Dapot, inagom na kayo ning Diyos kang Kristo Jesus, at binyene kay katamo i Kristo,
ban maging kabiasnan taya. King uli na, may tanggap tamo king Diyos, meging banal na katamong balen, at linigtas na katamo. Uli na niti, antimoing sasabianing kasulatan, ing ninumang bisang magmaragul, sukat ng ipagmaragul, ing dapat ning Ginong. Ing amano ning Ginong. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po, parangalan tayo, ing mayap abalita. Tumula kayo at magsaya, uling mi kamaragul kayong ablas karin banwa. Hinggino manatili kay kayo. At kaya ko, antemore, Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Panakit ng Yesus, kareng dakalataw, minukyat siya king bundok, at linuklok ni, linapit la kaya, reng kayang alagad, kaybat migmulayang migsalita, at nga ng tinuro karela. Mapalad na ring ala ng aliwang panaligan no nemo ng Diyos, huling miyabiela kareng kayaryana ng Diyos. Mapalad na ring malungkot, uling pamatulanala ng Diyos. Mapalad na ring mapagkumbaba, uling kamtana, ing pangako ng Diyos. Mapalad na ring aling alawang pagnasan no nemo ing tupad king kaburya ng Diyos, uling pagkalub ng lubos ng Diyos ing karelang kapagnasan. Mapalad na ring mapaglunos, uling malunusan nala ng Diyos. Mapalad na ring ating malinis sa kapilubluban, uling akit ding Diyos. Mapalad na ring gagawang paralan para king pamikasundo na ring tao, uling ituring nala ng Diyos, anting anak na. Mapalad na ring daralan pangalupig paulining pamanupadda, king kaburyana ng Diyos, uling miyabela ring kayang kayarian. Mapalad kayo, ning lilibikan da kayo, ring tao, lulupigan da kayo, at magsalita lang miyailawang kapanyaran laban kay kayo. King uli ko, tumula kayo at magsaya. Uling mika maragul kayong ablas karing king banwa. Makanyan dala na malinupig ding propetang minuna kay kayo. Ing maya pabalita, ding kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Mayapayabak po, amo. Kapita mo po, king kapat ng Domingo, ding karaniwan a panahon. Minsan po ating kaming monthly recollection, ikami pong pari, at itang kay kami pong facilitator, nga nang sinabi kay kami. How to be happy, how to be holy. Nga na. Kaya po, in topic ng kanita, how to be a happy priest. Niya pong mumuna, sabi ko, kababo naman yung topic nga ako. Pero eventually, kabang niya po magsalitaya, at hindi na kaming reflection, kining kaya kaming recollection. Wapen nga ako, kami kayang pari, masaya kami.
matula kami. Kaya nang kaya po, kami po, potangkay, bilalako kami patulo. Siguring uling tutwa na kami ni. Ikayo man siguro, potapong tutwa na kayo. Bilalako na kayo naman patulo king biye. Aliwa po itangi kami, marok kaming pari. Noon itang dadalang kami muna mampong bayat ning biye. O kaya, dadalang kami muna mang kapag subukan king biye. O kaya, dadalang kami naman prostrations king biye. Lalong-lalo na potang eka ma-recognize, o kaya potang ika, emwa kitang appreciation daring tao. Nyaning minsan, milalako ka, tula, king ke kang biye. Kaya yung kutang na po ke kami, antiya kaniti, are you happy? Siyempre, reng pari, pakit da na masayala. Yes, ngami. At kaybat nga na, are you really happy? Kaybat, tingaliwa, sinabi da yes, pero ringaliwa, mikakuno nala. Inulit niya pong makatatlo, ini pong putang, are you really happy? At alos kaya kami, bubulad. Kaya siguro ko, nanda kayo ngayon are you happy? Yes. Lalawin ko po yung kaya kayo pong reaction. Dengaliwa, sinabi da, yes. Dengaliwa, mikakunulang sabihan day tang yes. Dengaliwa, elabubulad. Ne? Kasi po, in happiness, eneman po iti answerable by yes or no. Ne? Kaya answerable by yes or no. Lune, ini pong happiness sa iti, metong yung emosyon. Neng kayi, ng emosyon mo, makabasiya mo ka ring makalwal king kang pangataw. O kaya, ing emosyon mo, masanting, nung makabasiya, king panandaman tamo, king katamong kapilubluban. Kaya po kano ing salitang happiness, ampong happenings, many ba tsaking meto nga salita. At naning root word na iti, itang English word, hap. At nanong rin ang sabihan ng hap, by chance, or circumstances. Eya mo po kabud, tsansa, impong tula. O kaya, iti, aliwa mo itang makabasi, kareng bage, makalwal ke katamo. Noon yan anong sasabihan na ke katamo, ning tune, tula. Potang itamo, ing tula, dadala na katamo king kabanalan. Kaya po minsan, pota pong akwa mo yung buri mo, matula ka. Pero potang mo akwa yung buri mo, malungkot ka. O kaya, pota pong ating appreciation ka, matula ka. Pero potang alang appreciation, malungkot ka. Kaya po, emo makanyan ing base ning katang tula. Lune ing tula tamo, dadala na katamo, king kabanalan. Kaya minsan po, bless ko, kasi ikwa ko yung buri ko. Bless ko, kasi, yapin itang ating kong material possessions. Bless ko, uling segot na ako ng boyfriend ko, o yung girlfriend ko. Kaya po, tanongin, etamoy ko itang baging ay ita. Itamo po, matula tapa. Ing tune tula, yapin, ing makabasiya, potang itamo, tutupad tamo king kaburyana ng Diyos. Sabi napin ng metong asanto, St. Francis de Sales, ingawsan tamong the happy saint nga na, holiness and happiness are not rivals. Holiness is the deepest form of happiness. Santing na, holiness is the deepest form of
happiness. Kaya ang sabi na nga na, a sad saint is a sorry saint. If we want to be holy, we should be happy. Ne? Because holiness and happiness always go together. Ne? Kaya ka rin pong charismatic, ating ko pong paboritong kakantanda. Perhaps siguro kayo familiar kayo kaniti. Yamitanghang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hey, hey. Masayang tunay, hey, hey. Masayang tunay, hey, hey. As a Christian, no, the life of a Christian is happy indeed. Nanda ko ngini, Kristiyano kayo. Yes. Pero kimpang Kristiyano yung masaya kayo. Totoo. O, at kimpamay nyimba, matamad kayo. Ne? Kaya neng kay, pag maraming Kristiyano ka, neng kay, kimpamay nyimba mo, katamaran tamo, wali. Kimpamay nyimba, magdalayang tula kay katamo. O kaya baging particular tana mo, ikay pong mag-serve king pasamban. Masaya kayo neng mag-serve kayo. Yes or no? O tingaliwa matamad la. Ne, Brother Erneng. O, neng mong pa mag-serve, kakatamaranda ginuko. Makanano kang Kristiyano kanita. Dapat, nung maka-assign ka, King Aldo, tuparan mo. Uling, maging masaya ka. Mag-serve ka kingapong Ginoo eh. At yung pa mag-serve mo kingapong Ginoo, iti dadala na ka king kabanalan. Ne? Kaya po, ing Ginoo, king kakatang ebanghelyo ngeni, iya, o sinabi ni kay kataming meto nga masanting nga ebanghelyo, the Sermon on the Mount, at iti ausantayang the Beatitudes. King English translation, iti ausantayang blessed. King kapampangan, mapalad. Ato ka rin niya, menibatan, ining salitang blessed ay ti, o mapalad. King Griegong salita, makarioy. Makarios. Ne? Kaya nga ako pinsasabi, nung inglagyo mo apong karya, apong karyo, at yung papong lagyo getting apong karya, apong karyo. Kasanting na pala, ning lagyong makaryoy, blessed, mapalad, at imburi ng sabihan niti, literally, happy, joyful, rejoicing. Ne? Kaya nung lalawin tayo, yung kabaldugan nating salitang makaryoy, imburi ng sabihan niti, ilapin detang mapalad, ilapin detang blessed, ilapin detang banal. Ne? Kaya rin sablang banal, ila po masayala. Resablang santo, masayala. Kaya, istuing sinabi na, kay katamong, St. Francis de Sales, bakit nang sinabi na kay katamo? Nga nang sinabi, a sad saint is a sorry saint. Pwede tayo sigurong sabihan, a sad Christian is a sorry Christian. Ne? Kaya po, nano po yung sabihan, ning Ginoo kay katamo, kaniting Beatitudes areti. Blessedness is synonymous to happiness. Lungitamo tintamong at lungvis. Ne? At nalareta nga lungvis areti, nadimdam tamo ka rin kay katang pamamasa. Mumuna, values. Kadwa, virtues. Katlo, vocation. At nalapureni, we are blessed if we know our values.
Kita mo kaya, tintapang values king bie. Pache sinabi tamong values, ilapin dete rin kay katamong prinsipyo king bie. Kaya rin tao atin lang prinsipyo. Ne? Nung itamo, balu tala rin kay katang values. And our values, no? They are our beliefs that guide our choices and priorities in life. At nala po rin ng value sereti, katutuan, ne? Katapatan, commitment. At din pong values tangareti, ilapin din kay katang second nature. Ilapin deti, rin kay katamong identity. Kalupa nening kay katamong lagyu. Kaya po neng kay sabihan de ing lagyu mo Kaya bende retang kay kang values for example, Antonyong magana ka. O kaya Isabela tutu. Ne? O kaya ikondring mapanyaw. Kasi kitang lagyo mo, kakita nitang kikang values na nayita mo, at iyo ka rin kay katang reputasyon. Ikaya po, malagala pa rin kayong reputasyon king bie. Pota pong, retang kay katamong reputasyon king kay katamong bie, mabiela, reng tao gagalangan da ka. Kaya rin kay katamong value system king bie, sagrado la kay katamo. At itiing sinabi na kay katamong propeta. Nayak sila king English ay kapampangan ni propeta Zephaniah. Nano sinabi na kay katamong propeta Zephaniah? Rin kay katamo kanong number 1, dapat atin tamong values, yapining kapagkumbaban. All you humble on earth who have observed this law, seek justice, seek humility, perhaps you should shelter on the day of the Lord. Kaya king beatitudes na sinabi na kay katamo ning Ginoo, blessed are the poor in spirit, the meek, the merciful, the peacemakers. Why? Because this is the mindset of God, not the mindset of the world. Kasi pache sinabi mong, mapagkumbabaya. Ibig sabihin, ay very weak person niya yan. Ne? Ay mapaglunos siya. Ay, yung tao ngayon, may naya. Ne? O kaya peacemaker ya. Ay, yung tao ngayon, ne? Bisang makipaglaban, dapat gumanti ka. Kaya po rin yung katamong value sa reti, deti dadalara katamo king kabanalan, at dadala da katamo king tune-tula, uling magdalalang reputasyon kay katamo. Nung sirala rin kay katamong value system king bie, era kata respetuan ding tao. Ne? Kaya, kaimportante da pala rin kay katamong values. Kadwa, virtues. Nalarening virtues sa reti. Ilapin po retang kay katamong habits. Yanong malino laki katamo retang kay katamong values. Potang gagawan tala, aldoldo rening values tangareti, maging virtues la. Kaya po Santo Tomas de Aquino, sinabi na, atinta ka nung adwang habits. Bad habits and good habits. Naring katamong bad habits, ilapin detang ausan tamong vices. Nalakaya rin katamong bad habits. For example, magkwawo. Atalande pa yung ipis balo din nung sotang bastos siya o sotang oros. Galing daan Atalande pa mo yung ipis. O kaya po, maglasing. O kaya po, managkas. Ausan tala rating, vices, kuling reti bad habits la. Pero tintamong ausan na good habits, ilapin deti retang virtues.
At nalareng virtues, being kind, being compassionate, being merciful. Ne? Kaya reni po, reng virtues at dapat tamong atin. At dining virtues tang reti, dadalada ka tamo king kabanalan, dadalada ka tamo king tula. Oh. Kaya po king second reading pa tamo na nung sinabi ng kay katamong Saint Paul. Oh, yung tao ko rin to nga na, naman niya gana kay kayo, biyasa nga na. Naman niya gana kay kayo nga na, matenakan nga na. Pero pinili na kayo ng Diyos. Bakit? Bangkanita, pamakarinaya na lareng biyasa. Oh, pamakarinaya na la reng matenakan. Huling pinili na kayo ng Diyos, kingke kayong kapagkumbaban. Ne? Para palaki nga pong Ginoo, yung importante, alway tang biyasang pong matenakan. Nune itang taong mapagkumbaba, kasanting virtue na ning humility, na itamo, dadala na katamo, king tula ampong kabanalan. Kaya po, nung itamo, papractice talaretang poor in spirit, we grow in humility. Choosing to be merciful grows in compassion. Those who work for hunger and live in righteousness grow in justice. At iti, metong lang gawang kabanalan adadala na katamo king tula. At in third V, we are being blessed if we follow our vocation. Balata mo yung bukasyon, mamagpari mo pamagmadre mo o kaya pamagmisyonero mo Ali, bilang meto nga bininyagang Katoliko, itamo mayayaos tangan maging banal. Iti po very concrete siya, kempong Vatican II. Ne? Call to holiness at makanano ing maging banal. Balata mo yung pamaging banal, pilan na kaya ring misang kanakong inaten, o kaya pilan na kaya ring Santo Rosaryong pengadiko, o kaya ring sablang nobenang depatan ko. Wari, ti magdalalang kabanalang kay katamo, pereng kutang. O, iti mumuliking pamanugali tamo. Ne? At nakataking kabanalan, pero kaugali nakatang Lucifer. Nang kwentaning kabanalan, kanita. Kaya po, Beatitudes means be our attitude. Kaya rin pong Beatitude sa reti, ilapin po rin kay katamong kabanalan. Ne? Kaya pindeti, rin kay katamong pamanugali. At naning pamanugaling sinabi na, kay katamo ning Ginoo, nga na, mapada da rin alanang panaligan nunwa mo yung Diyos. Mapada da rin malungkot. Mapada da rin mapagkumbaba. Mapalad la rin alanang pagnasan nung yemutupad king kaburyan ng Diyos. Mapada da rin mapaglunos. Mapada da rin ting malinis sa puso. O mapala da rin gagawang paralan king pamikasundo da rin tao. Nung lalawin tama po, deti, laban la king standard of the world. Ne? Kasi kalyan da kareng tao potang gagawan mo iti Eta mo akwa, itang tune saya, ampong tune tula, only on the standards of the world, but the standard of Christ. And what are the standards of Christ? The gospel values. Ne? And the values of the world. At makanalong retang gospel values sa reti to become contradictory to the teachings of the world. Be a sign of contradiction. Ganapin Pope John Paul II. Ne? Nung dating tao nga reti, gagawan da reng dakal agyang eusto. Lung labanan mo iti, sign of contradiction ka. O kaya rin sablang estudyante, mangopyala, king exam. Pero nung ika, kamengopya.
sign of contradiction ka. O kaya rin, ganaganang maging dredos ka, panyirandore sa blang tao. Pero ika, kamay dredos. Sign of contradiction ka. Pero nakasakit iti Kasi, nung sign of contradiction ka, maging popular. Kalaban da ka rin gana-gana. Kaya po, nga naning ginuke, king katamong ebanghelyo, blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Kaya kaimportante da pala rin kabanalan. Tanda ng tamo, holiness is the deepest meaning of happiness. Ating ko po nga basa nga na, bakit kaya po tangita mo mga dita mo, yung parating pangadita mo, maging masaya mo. Pero, yung pangadita mo bang maging masaya mo, yapin itang akwa tayong burita mo. O kaya, mirinan tamo karitang material na bagay ay nyaran tamo. O kaya, maging masaya mo, nung ing Diyos, pigkalubno ke katamo, rening bagay ay nyaran tamo. Mo makanyan, ing pangadita mo, noon nga nang sinabi nitang pangadi nga basa ko, Lord, make me happy today. Whenever difficulties come my way, I know they come from your divine will and make me holy. Kagising ta ka nun habak, ing sabyan ta ki nga pong Ginoo, Lord, make me happy today. Ikay po panalangin nyo ita. Lord, gawan mo kong makasaya, nginingal do nga iti, agyang ating problema, ating kasakitan, ating kapagsubukan, balo ko kaya bera ka. Uling iting kaya kang kaburian, maging masaya ko at maging banal ko. To be happy is to be holy. Pasyagtaya po ngining, kaya katamo pong kasalpantayanan, itangan po Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungal dos sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukluk, wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman kete, banmukom ka ring mabye ang pong menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alanganga. Amen. Manalangin taking gidutang Yesu Kristo para king katang sarili at para karing sablang tao, bangalatang takot, malawi, mangmang king matadaring yato, at maging matalino arapaning Diyos. At ngatang manalangin, Ginoo, gawan mo kaming mapagkumbaba puso. Itangan po. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbabang puso. Ban kalupa ng Jesus aginuta mo, mikapuso tang maluka, ban ipakit ne kekatamo, ing daklat ning pamirakayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Jesus aginuta mo, mikamamo at mapagkumbabatang puso, ban ipakit ne karing sabla, ing daklat ning payapang katahimikan at dangalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Jesus aginuta mo, makiabeta mo karing mumugit king kapayapan. Bantay rano, ring tawo, king daklat ning pamilibayan amano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyasa tamong manangis, kambering magpaldas. Ban ibalik no, ring tawo, king daklat ning kapanenayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo king mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatamong Ginoo,
Kumawot king katuliran, bantay rano ring sabla, king daklat ning pamikaluguran, ipanalangin taking Ginoo. Ginogawan mo king mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyasa tang lugod, king kabilugan tang sikanan, ban ang tabayana no ring sabla, king daklat ning masuyong lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginogawan mo king mapakumbaba puso. Abetala ka rin katamong panalangin, Deng Legion of Mary, CWL, Catechist, Holy Face, Ray Calaguas, John and Wino, Kambening Karelang Pamilya, Melbert Garcia, David and Nancy Wirch, Miklat Family, Richard Chona Yumul ning Pagapitoong, Kambening Karelang Pamilya, para king kapasalamatan ng Ria Pangilinan, para king malagwang kapaldana ng Irene Tolentino, safe travel ng Tita Temi Lansangan, para king kaladwada Jose Roman Sr. Jr., Antonio Luminada, Juanita, Leandra, Lambert, Brigida, Ricardo, Andres, Milagros, Carmelito, Gliceria, James, Corazon, Joven, Alberto, Francisca, Juanito Candelaria, Denise, Patrocinta, Gleserio, Esperanza, Ampoy Romeo, panalangin tala, King Ginoo. Ginogawan mo king mapakumbaba puso. Aduan tangin ng kikatang sariling kapagnasan. Ginoong Yesus, pepakit meke kami, indaklat ning tunay alang kupa sa tula. Ang tabiyanan mo kami kay kabaning dalan, at paparatilyan mo kami king lugod mo, ngayon manggaman king alanganga. Amen. Amen. Ito si Kloban kaya kaya pantingin meeting tinape para kaya kami maginyang tinape ning be.
Mipurihin Diyos kapilanman. Purihin Diyos, meto sikluban kaya kang kaya pantingap meeting alak para kaya kami ti maginyang inumaning kaladwa. Ipurihin Mipurihin Diyos Diyos kapilanman. kapilanman. Umatunan ibang manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, ikatula mo sana ring legalong daralami, king kayang altar, kawan mong sakramento, ring kaya kaming kaligtasan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka, ang timuri, Itasyoreng pusuyo. makatasno king gin, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matulid, Tuneping karapat dapat at matulid ng pasalamatan dakang parati at numan karino ikpa, Diyos sa langanga at lubos mayupaya. At syuke kayong kay kaming pangatyo, ing pangimut at pangatao, king pamibibiyemi aldo, daranasan ming kay kang lugod, king lugod mong tenam, king meto yato. Binyene ing king anak, king Espiritu Santo, bilang mo munang bunga, babiegaran siya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kambering sablang koro ring angiles ka ring king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal Panginoon. Mit mo yaing yato, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas. O sana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, ing papagpanalan mula, retingayin king gambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinapi, pe pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayong disipulos at ngana, kunay niya iti kayong anat kananye, iting kanakong katawan amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay batingapunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat keka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana. Kunay iti kayong nga at minum ko kaniti. Iting kalis yung kanakundaya. Hindaya ning bayi talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin isablang tao. Bangket ami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kaakanako. Misteryo ng Kasalpantayanan. Inuking ke kang krus at pamayubling niya, kinabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ningyato. Niyang inigan na kami, ikpaing kamatayin at pamanyubli ng mebi ng anak mo, daraw miya keka, iting tinapi ning biyang po'ing kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo, ni kaming ansanang misulusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa iglesia, makalaganap king meto yato, bang bigyan epe king lugod, kambe ng Leo, kaya kaming Papa, i-Florentino, kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatad ming pepaynawan at maninay subling miye, ang pore sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sa aking maligayang mong harapan, pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king bilang hangga, bang kayabe ng Maria yung Birhening Tuning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburyan, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kihang anak. King kapamilata ng Kristo, kamben at kaya, hikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngani po manalangin tang mitmong kapanaligan at lukod king igpa karengamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpamingat syubahan mo, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamitwag niya'y loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamitwa niya'y loob mo. King kakanan mi, king ibiemu ke kami, king adongeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamahal at mi karing mi
salake kami, emuke ipay sa walking tukso, none ikabusking marok. Kawas mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikapusing kasalanan, at mirigta sa blang kaligaligan, kabang manainaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Huling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalananga. O ginami Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan lalakuan ko, kaya kayo yung kapayapan ko, babiyak, kaya kayo emo sa balikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, din kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mempong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayong At kaya ka, antimurin. Ngini po ipakit tamong mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan, kapayapan po. Alananing yato, makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos amin, lalako, king kasalanan yato. Kaluluan mo kami. Naning yato, ibiyemo ke kami ing kapayapan, ibiyemo ing kapayapan. Nyo ang ginutang Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ning yato, mapalat ang mayaw, singapuna ning Kordero. Ginoo ako matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo.
O Ginoo, pasignalan mo kami kapamilatanan niting saop ning kaming kaligtasan, kapamilatanan niting Eukaristiya, pagkalumusan ng tunay kasapantayanan, kingalang patana tapanyulong king babilog ayato, iti adwan mi kapamilatanan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po, February 2, at ing kapiestana ning pangadaw na ning ginutang Yesu Kristo king templo. At ausantaya naman po iting Candelaria. Nung bisa kayo pong magpa-bless kandila bukas, simba kayo. Ne po? Simba ko bukas, 6:30 a.m. para king kiratang kapag masusyan, king Candelaria. Banta ma-bless na po rin kandila. Yun po, ne po. O, February 2, Feast of the Presentation of the Lord, in Misa tamo 6:30 a.m. at bisa kayo magpa-bless kandila, magdala kayo pong kandila bukas. At king February 13, atin tamo pong Valentine's Day celebration, king kakatamo pong parokya, atin kakatamo pong youth, atin la pong project, magtindala pong ticket, sa 25 pesos each, para kitang kailang cake for a cause. Kaya nung sali kayo po, karining ticket, i-draw tala kanita, pang kanita ating kayo pong Valentine's cake. Kaya pong daratang Valentine's Day. Kay bat, uling malapit na po yung Miyerkules de Ceniza o yung Ash Wednesday, kayong February 18, manyad kami pong palaspas kayo. Kaya pong palaspas, ginamit tamo at mebles last year, dala tala po king katang opisina. Pangkanita gamit tala po para king Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday, king February 18. King Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka, ang timurin. Pedisyonan kayo ng Diyos sa mayupaying tutungig pa, ampoy anak, ampoy banal na Espiritu, Amen. ting misa midawne, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Maya, payabak po kayo.